Kails. Šiandienos skaitajimai en Sadins nalaiskan sen Gabijan. Zmanant turi tikromiskan buvintvei prie Vilnius apim, be Vilnių turi tikromiskan tektvei pagal zmanintin. Zmanant turi tikromiskan en Garavan vundan, tapisnan en Zeimas kesman, be stagatigelen stagan. Zmanant turi tikromiskan aulautvei, adar stani ast tenese skalisna. Zmanant turi tikromiskan blandatunsi, zmanant turi tikromiskan buvintvei einun ta pergimus, zmanant turi tikromiskan milytun, zmanant turi tikromiskan buvintvei nimilyts, adar stani ast butevingi, zmanant turi tikromiskan buvintvei mizantlavingis be nevaist. Zmanant turi tikromiskan vulakytvei anga nikai nisagytun. Zmanant turi tikromiskan milytun be patakatun katan. Zmanant turi tikromiskan zurgautvei per sunjan ergi einasas iz tenant gyvatas vangan. Sunis turi tikromiskan buvintvei per sunjan. Kata ni skalina si milytun svaise judien, adar an brendien stundin, enas skalinasi pakaltvei tenesmu. Zmanant turi tikromiskan an reizans nivaistun, angatans turi skalisnans. Zmanant turi tikromiskan dvigubatvei, adar stani astenesa skalisna. Zmanant turi tikromiskan butvei deivuts. Zmanant turi tikromiskan butvei nideivuts. Zmanant turi tikromiskan tusitvei. Zmanant turi tikromiskan druvitvei. Zmanant neturi tikromiskan prie spartautun. Zmanant turi tikromiskan paprastun svaise nizantlavingiskan be debiskan. Zmanant neturi tikromiskan gaptunsi na pravutiskan. Zmanant turi tikromiskan isprestun. Zmanant turi tikromiskan nikani isprestun. Zmanant turi tikromiskan